Bejn il-ġimgħa 17 u l-ħadd 18 ta' Lulju fi Brussell se jitlaqqa summit importanti tal-mexxejja Ewropej fejn se jiġi finalizzat mhux biss ir-recovery plan kontra l-Covid iżda fuq kollox il-budget għas-7 snin li ġejjin. U f'dawn il-ġimgħat kibret il-pressjoni fuq il-Gvern ta' Roberta Bela sabiex jikseb budget Ewropew li jkun b'saħħtu bil-Prim Ministru jgħid li l-punt ta' tluq f'dawn id-diskussjonijiet diġà mhuwiex l-aqwa wieħed. Aħna se nidħlu f'budget fejn il-punt ta' tluq mhux se jkun l-aqwa wieħed. Skont il-proposta li qed jimbotta l-President tal-Kunsill Charles Michel, il-budget Ewropew ta' 1000 biljun se jkun ibbażat fuq 6 prijoritajiet b'enfasi akbar fuq il-governanza tajba u s-saltna ta' dritt. Ftit tal-jiem biss qabel is-summit, il-President tal-Kunsill Ewropew stqarri li d-diskussjonijiet ta' din il-ġimgħa jafu jkunu diffiċli. By nature, I'm always optimistic, but at the same time, I'm realistic. I don't underestimate the difficulties because I repeat that I show respect for the different opinions, and I know that each Prime Minister, each President, he needs to be responsible for his national or her national parliament. Il-pakket finanzjarju tal-Unjoni Ewropea se jiskatta mis-sena li ġejja u jestendi sas-sena 2027. Dan se jkun qed jinkludi fih għajnuna speċifika li qed twiet l-Unjoni Ewropea biex is-27 pajjiż membru jiġġieldu d-daqqa tal-pandemija. L-aħħar Gvern Nazzjonalista kien kiseb pakkett qawwi mill-Unjoni Ewropea ta' 1.2 biljun euro illi minnhom gawdew il-ħaddiema, iż-żgħażagħ u l-familji Maltin u Għawċin, flus illi bihom saru proġetti kbar infrastrutturali, toroq u restawr, investiment fis-saħħa, investiment f'għawdex u programmi edukattivi.